wari umuyobozi mukuru ukomeye wa gisirikare muri Algeria General Ahmed Gaid Salah yitabye Imana. Byatangajwe na televiziyo ya leta ariko ntiyatanze ibindi bisobanuro ku cyo yazize. Muri Gabon umuntu umwe yishwe, abandi 4 bashimutwa n'abayobya amato y'ubucuruzi. Ayo mato yagabweho ibitero yari ku nkombe za Libreville ejo ku cyumweru. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na mugenzi we wa Nigeria Mahamadou Issoufou uyu munsi kuwa mbere bagaragaje ubumwe mu guhangana n'intagondwa za Kisilamu mu karere ka Sahel. Ibiganiro byo gushakisha ibisubizo ku bibazo bya politiki bigenda birushaho gukara muri Mali byarangiye ku cyumweru, hasabwa gukoresha amatora mashya no kongera gusuzuma itegeko nshinga ry'igihugu. Sadio Mane na Mohamed Salah b'ikipe ya Liverpool hamwe na Riyad Mahrez wa Manchester City bagizwe abakandida ku mwanya w'umukinnyi w'umwaka w'umunyafrika witwaye neza mu mupira w'amaguru. Icyemezo kizafatirwa mu gihugu cya Misiri mu kwezi gutaha.